dat is natuurlijk niet alleen het afscheid, denk ik, van jou, Frank, maar ik kijk dan ook even naar de persoon achter jou. En ze zeggen natuurlijk, achter elke goede man of elke hardwerkende man of leider staat een even zo hardwerkende vrouw. Nou, en ik denk dat we daar allemaal wel over eens zijn dat Janice de draaiende kracht was achter dat wat jij hebt kunnen bereiken. Dat zonder haar jij hier misschien niet had gezeten, maar ook niet zoveel patiënten had geholpen. Dus Janice, ik deel in ieder geval namens het ziekenhuis, maar ik denk namens iedereen hier jou van harte bedanken voor alles wat jij ervoor hebt gedaan om de praktijk en daarmee de patiënten draaiende te houden. Dus dank je wel daarvan. Dus een applaus voor jou. Bom, eu hoppas até honor, ora me dava que sala ver assim, eu hoppas hindran conhecer e hindran como trabalhar de passar eu do 35 anos como trabalhar, me hoppas contento. Na plania se pode um tique mais trimpang, pero estava difícil door die COVID, pero eindelijk nós temos chance para fazer. Dus mij me hoppas agradecer. Dr. Daphne Moretta, a papia de kant die echo. História de echo aqui na Aruba também que nível nós assim e estou bem contente com esta sigue esse trabalho com a Hasi e a bel top último 30 anos. We zijn ook hoop kost con nossa Hasi e hoop caso lang não pode visitar socialmente, pero lo kwam op hobby da maneira kende cardioloog papi biche era bem kinang ora nos haya problema com o coração anto eta hop o coração tá hop difícil ora botar wat is tamanho biche tamanho depth of timbia tamanho de quarto. Assim é chiquito é coração tá. Então para bovar tu detalhes em coração tá hobby difícil. Quando nós sabak ora nós sabak estranho, nós tá punto de kindergarloog para join nos, para ajudar nos, então peta mita timbia difícil, so bit assim chiquito. Per ora foi da cresce, pouco a pouco botar detalhes de que mais melhor. Então junto nós poderá plan para que me passa com o baby que ora é para nós na Aruba ou não para nós na Aruba. Assim é inteira discussão cultura kinderarts lang de keer zetten kost echt nos crescendinge e a wo é standaard para nós assim.